Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se erediens. Vandag se sinodale deurkollekte is vir nuwe geloofsgemeenskapsontwikkeling. Ons het ook hierdie week in die gemeente nuus meer hieroor uitgebrei. Indien jy 'n bydrae wil maak, kan jy dit by die deure ingee of per EFT of SnapScan oorbetaal. Merk net asseblief u bydrae en GGO. Sondag aand om 5:00 kom al die mense wat betrokke is by Griefshare by die kerk bymekaar. Maandag aand 5:00 is daar weer kooroefening en woensdagoggend 10:00 voorbidding by die kerk. Dominee Wian Lou is met verlof vanaf die 7de tot die 30ste Maart en Dominee François Taljaard vanaf 28 Maart tot 7 April. Ons vra dat die gemeente asseblief hul verloftyd sal respekteer. Leef Logos Bybelskool vind elke Woensdag van 17:30 tot 18:30 by die kerk plaas. Hierdie week is nog steeds 'n inleiding tot die Bybelboek Markus, maar lees gerus ook Markus 1 tot 4. Ons van hierdie volgende lidmate hartlik welkom heet in ons gemeente. Hulle lidmaatskapsertifikate het oorgekom na ons toe. Baie welkom Bertus en Amanda Nel van Pallingsingel 34, wie se lidmaatskap oorgekom het van Tetelestai gemeente. Roan Boshoff van Kleigat boerdery het oorgekom vanaf Swakopmund en sy eggenote Tamarin Boshoff het oorgekom van CRC Rodepoort. Dani en Via de Wet van Tortuga by 24 het oorgekom van Swellendam en Dirk en Henda Marie van Fonteinsingel 16 het oorgekom vanaf Lady Smit gemeente. Wilna Praer van Lilieslot 14 het oorgekom vanaf Potchefstroom Mooirivier gemeente en Wilma Pinaar van Doriersingel 17 het oorgekom vanaf Kerk Sonder Mure. En Anel van Kwikielaan 10 in Visantekraal het oorgekom van Mosselbaai en Benrey en Alicia Strydom van Pallingsingel 34 het onderskeidelik oorgekom vanaf Padekraal Monument en Tetelestai gemeentes. Baie welkom julle. Daar heers groot opgewondenheid oor die passiespel wat gaan plaasvind op 11, 12 en 13 April. Jy moet maar wikkel om 'n kaartjie in die hande te kry en dit is reeds beskikbaar hier by ons by die kerkkantoor of by Tabeel of by Jagersbos. Na deeglike oorweging en met Duistelbaai se bazaar in gedagte, is daar besluit dat ons nie gaan koffiewinkel hou op 28 Maart nie. Ons hou u op hoogte van die volgende datum.